In Europe, tobacco growing employs 400,000 people in numerous districts, in almost half of the European Union member states, from Spain to Bulgaria, from Italy to Poland. In the tobacco growing areas, there are also first processors. The symbiotic relationship between agriculture and industry fosters the blossoming of many satellite activities and is the main element of economic viability for entire regions across Europe. Między plantatorami a pierwszym przetwórcą istnieje swego rodzaju symbioza. My jesteśmy przedsiębiorstwem, które skupując od nich produkt, ten, który oni wyprodukują, jesteśmy w stanie go przetworzyć i sprzedać dalej. Ale my nie istniejemy bez plantatorów. Innymi słowy, jeżeli nie ma plantatorów, jeżeli nie ma produkcji tytoniu, to nie tylko oni mają problem, ale problem również jest po naszej stronie, ponieważ wtedy po prostu spółka przestaje istnieć. Nie jesteśmy w stanie się przekwalifikować na żadną inną produkcję ze względu na jej wysoką specjalizację. Evidentemente il tabacco ha anche un altro pregio, che ha un alto valore occupazionale e quindi attorno a questa filiera c'è un indotto incredibile e quindi c'è una capacità di produrre un bene reale sul territorio dove insiste questa produzione. Тютюнопроизводство е един съществен елемент от нашия бизнес, като ако, не дай Боже, стане нещо с него, ние ще изгубим огромно количество от нашите клиенти, които надали ще имат възможност да се насочат в друга дейност. Една връзка, която ние правим с тях е, освен да ги обслужваме ежедневно, кредитираме ги и подпомагаме тяхните нужди като банка. Така че ние ще изгубим един значителен бизнес в тяхно лице, ако се спре тази дейност. Simply put, in Europe, tobacco is the backbone of local economy and one of the main features of social cohesion and cultural identity in territories located in the four corners of the continent. Аз съм един от тютюнопроизводителите. Свързан съм с тютюнопроизводство още от детските ми години. С това са се занимавали нашите родители, с това са се занимавали като поминах всичките нашите населени места. Върнато назад във времето, ние сме свързани с тютюнопроизводството поне с едно 300-400 години назад във времето, това, което поне аз съм го слушал. Όλοι όμως πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτό το καπνό, αυτό το φυτό, όσο και να το βρίζουμε, ό,τι και να λέμε, αυτό μας άνδρωσε, με αυτά κάναμε τα σπίτια μας, με αυτά κάναμε τα τρακτέρ και ό,τι βλέπουμε να περπατάει όρθιο, ζει από τον καπνό και ό,τι βλέπουμε δεν είναι σταθερό, ή σε σπίτια, ή σε αποθήκες, ή σε τρακτέρ ή οτιδήποτε είναι από τον καπνό. Storicamente, dal punto di vista economico, dal punto di vista anche culturale, il tabacco è la storia di Città di Castello, oramai da secoli costituisce una delle caratteristiche fondamentali del nostro territorio, ne caratterizza gli usi, i costumi, pensiamo soltanto al fenomeno dell'emancipazione femminile, tantissime donne, migliaia di donne fin dall'inizio secolo hanno lavorato nelle nostre aziende del tabacco, conseguendo un'autonomia, una dignità, una libertà altrove sconosciute. Községünkben a dohánytermesztés életforma, megélhetés forrása és kitörési pontunk is a jövőt illetően, hisz azt szeretnénk, hogy ez a település méltó öröksége legyen gyerekeinknek és unokáinknak. Mindezt a dohány jelenti. Cette part de ressources générées par le tabac est très importante pour la commune, pour l'équilibre financier des exploitations et aussi de la commune, parce qu'il est évident que le maintien des services, le maintien des commerces passe aussi par le maintien des exploitations, donc par le maintien des revenus des exploitants. Et il est évident que si ça ne fonctionne pas, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, tout s'écroule. C'est un château de cartes. The social and environmental balance built up thanks to tobacco is at risk due to the changes in the European Union agricultural policy and the aggressiveness of international competitors. This is also because, despite the efforts in recent years, no viable alternative to tobacco economy could be found. Αν σταματήσει η καλλιέργεια του καπνού, ο κόσμος μας θα φύγει, ο τόπος θα ερημώσει, θα μείνουν μόνο πέτρες. Вярвам, че тютюнопроизводството е важно за България по чисто демографски причини.
тютюн се отглежда в райони, които са засегнати изключително негативно от намаляването на населението на страната. Така че по чисто демографски причини вярвам, че тютюнопроизводството е една от причините големи и значителни райони от България все още да имат население, особено в планинските и полупланинските райони на България. Si aquí se prohibiera de alguna forma o se limitara la producción del tabaco, eso no significaría que se redujera el consumo del tabaco, todo lo contrario. Probablemente se seguirían exactamente los mismos niveles de consumo del tabaco, pero eso sí, habiéndose destruido un sector como es el sector de la producción del tabaco o el sector de la primera transformación del tabaco, que aglutina y contrata a muchas personas y de las que muchas personas viven, por lo menos aquí en España. Tobacco districts are reorganizing. The biggest challenge is to think of themselves as one united community, going beyond the borders of the single village. The aim is to join the efforts and overcome issues that could wreck both the economic and the social structure of entire territories. Everybody is ready to do their part. Farmers and their representatives. Wierzymy w uprawę tytoniu i wierzymy, że będzie ona opłacalna. Dlatego inwestujemy w nowy sprzęt, w nowe maszyny, w nowe suszarnie do suszenia liści tytoniu. No chcemy sobie po prostu przez te inwestycje ułatwić pracę, żeby ta praca była coraz lżejsza, efektywniejsza. No i żeby ta uprawa tytoniu po prostu jeszcze była. Wierzymy w to, że będzie i po prostu umiemy to robić. No i chcielibyśmy dalej to robić, to co potrafimy najlepiej. Quello che possiamo fare, quello che dobbiamo fare è cercare di ridurre ulteriormente, facendo investimenti, soprattutto quello che è il gap di costi tra noi e tutto quello che è il mondo al di fuori dell'Unione Europea. Workers and trade unions. Nosotros queremos defender que en esta zona necesitamos el tabaco, porque es lo que garantiza, en el conjunto somos una zona muy dependiente de ello, y es lo que garantiza realmente el empleo en toda la zona, a todos los niveles. Entrepreneurs. Αυτή την περίοδο η Ελλάδα περνάει δύσκολες στιγμές από την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα και ο καπνός παραμένει, όπως και στο παρελθόν, λύση για τις δύσκολες αυτές στιγμές. Local and national authorities all over Europe. La question est de savoir si on veut garder une production en Europe ou si on veut faire disparaître la production en Europe. Si on veut faire disparaître la production en Europe, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester les fumeurs, il va nous rester les gens qui fument, et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire augmenter le nombre des chômeurs. Je crois que ce n'est pas la bonne solution. Grazie al tabacco. Le tabac. Tabac. Титань. Титань. Il tabacco. Tabacco. Tradiziите na tütjuna. Tütjuna. Kapno. Foglie di tabacco su foglie di tabacco. Jellemezni ezt a fogalmat, akkor azt mondom, hogy nekünk az életünk, a megélhetésünk. Igen, ugyanezt akartam mondani, de azt mondom, hogy tényleg a jövőnk, meg már nem csak a mi jövőnk, hanem a gyerekeink jövője, mivel nagyon szeretnénk ebből támogatni őket, hogy ők is majd annak idején hozzá tudjanak jutni lakásvásárláshoz, vagy még ha munkahelyük is lesz, segíteni őket, támogatni őket,